باش تماشاوان هجا گشتان نوچه نهار که دست پیده که همیشه سر نوچه دست پی بکن. هر یک جه ابراهیم برو فصلا یوسف و کونونرین انجمن انشتیمانیا کرد لی سوریه ده دسته دانوستاندکار سوری ده و امینداری اگشتی یا دسته دانوستاندکار ده هاتن دست نشان کرن. اجمارا قربانی انتقین دهین لعفرین بهتر بوه. جنک جی ده انجام تقین بومبه یکی ده جیان خواج دست دا. هیئت راکرن آره بندو نو سلوگان خواج باجار قامجلو حسکی بردوامه. رژیم جی خواله هر دو باجاران بهستر دکه. باوی شهیدکی کلکوژیا عمودی داخوازا سزادانا کجران دکه. دوباره سلاف فواد علی کو اندام دسته سیاسی یا هفپیمان انشتیمانی یا اپوزیسیون سوری جار کره اشکره کرد که ابراهیم برو هاتیه دست نشان کرن و کونونر انجمن انشتیمانی کرد لی سوریه ده دسته دانوستاندنان یا اپوزیسیون سوری ده ده همان دمیده فصلا یوسف هاتیه دست نشان کرن و کونونر آنکسی ده امینداریا گشتی یا دسته دانوستاندکار سوری ده علی کو ده همان دمیده تکس کرد که ایدی انجمن انشتیمانی کرد لی سوریه نونراتی تواهی کردان دکه دو اپوزیسیون سوری ده به تایبتی پشتی که وکو پلاتفورم که سربخواه بجداری ده دسته دانوستاندن کار ده کرد که بو یکی نونراتی آنکسی جه کردان را لسر آست نافدولتی مسوگر دکه و تو بهانه نامینه جه چه آلیان را که انجمن انشتیمانی کرد لی سوریه تنه بشک جه کوالسیون سوری و نونراتی آوه دیاری کریه لگوری پسنا علیکو. دسته دانوستاندنان یا اپوزیسیون سوری جوینا خویا نورمال لدارخست تیدا روشا سیاسی و پیشهاته داوی میدانی و مجرا کمیتا دستوری به هرگولی گنگشه کرن. دسته دانوستاندنان یا پیمان انشتیمانی یا اپوزیسیون سوری لریاض پایتخت عربستان سعودی جوینا خوا به داوی آنی و مجرا کمیتا دستوری یا کو کار جرته کرن دبن سهانتوین یگرتی ده و روشا سوریه یا سیاسی و یا میدانی گنگشه کرن. جالیه کی دن و امینداریا گشتی یا دانوستاندنان لگل هر یک جبالیوز عربستان سعودیه و امریکا و یکیتیا اروپا و فرانسا و ترکیه و کانادا و کمرا مصر و ایتالیا و امارات و یابان و استرالیا و هولندا و دانمارک را جویان. دوالاتین گنده برج عبدال و عفرین با آوائه کی هوانه هاتنه ترور کرن جدره کی تایبت جا عفرین جا آرکره راگاند کو کمال محمد علی و هوالی وی خلف بریا درو جان هاتبون رواندن و ایرو کمال سرجکری هاتبو دیتن و خلف خنقی هاتبو کشتن. بریا دروجان جوان کرد کمال محمد علی جگند برج عبدال و هفپاری وی عرب خلف جگند ام الحوش دما دزاویا خدا کار دکرن جالی گروپ نناز و هاتن رواندن و ایرو دناف زاویا که گند برج عبدالو هر دو کشتی هاتبون دیتن. جدرک تایبت نزیکی بویره و نخواست ناوی وی اشکره ببه لسر زار راپورتا برپسین ترکان جا آرکرا راگهاند. کمال محمد علی هفپاری وی دکار ده جدوه و هاتنه ترور کرن. هروها بحثا چاوانیا و شیوایا که هر دو هاتنه ترور کرن و گوت. جوان کرد کمال محمد علی سرجیکری هاتبو دیتن و هفپاری وی عرب خانقی هاتبو کشتن. و تانها لیکولین درباره کوجرن وانده تینه کرن. بریا دروجانجی جنکا کرده ایزیدی خلقا گنده قطمه ده انجام تقین بومبه که ده لمالا ویده شهید بو. جدرک تایبت جنافچه شراج آرکره راگهاند که جنا کرد یا بناو فاطمه حمکی یا 66 سالی لمالا خواه لگنده قطمه یا بسر عفنی و ده انجام ایریشه که جالی کسن نناز و بومبه که لسر مالا ویده شهید بو و کسن بوی ایریشه رابونه تانها نهاتن اشکره کرن. روژا چهارشنبه دو تقین لناوند باجر عفنی چی بون و د انجام وان هر دو تقینان ده هجمارک مزن شهید و بریندار بون و زیانک مزن گهشت مال و ملکن ولاتیان. لگور آمارین دستبیکی کو به دست آرکه کتنه که هجمارا قربانیان گهشتیه 13 کسان و پرانی آوان چکدارن و هجمارا برینداران گهشتیه 5 کسی. جالی خواه جدرین خوجهی راگهاندنه که ولاتیه کی کرد خلک گند خلیلان که یه بناو احمد خلیل ده انجام وی تقینه ده شهید بویه. جدسپیکا در بسبونا گروپین چکدار جناو خاک عفنی و بن پیکرنان در حق ولاتین عفنی انجام دادن. بیکو ریگری جوان را ورک کرن.
هفپیمانا نیشتیمانی یا اپوزیسیونا سوری داخویانی یک شرمزاری ده درباره تقین تروری ین لعفرین روداین بلاف کرد. ده داخویانی هفپیمانی ده هاتیک و او تقینا تروری یا کل عفرین چیبونه آرمان جه آفراندنا روشکی تبلیهوی دناوا خلکی ده. لی او کسین پیرابونه نکارن بگهین آرمان جن خواه. هر ده داخویانی هفپیمانی ده هاتیک و او ترور لعفرین رودای هفدمی ویکی که رژیم اسد بکار ترور لهمبر خلکی درعای و باکور سوری رادبه و تکزی لسر ویکی دکه که رژیم کانیا تروریه و تقینا لناونده باجار عفرینه یک نزیکی تاخا پیشزازی بو و یک لنزیکی نخوشخانه دیرسن بو کد انجام ویکی ده هجمارک شهید و بریندار بون و تانها تو آلی او تقین لخوا نگرتیه. تماشاوان هجال سر روش عفرینی و روش تروری کل عفرینی تین رودان ما میوانداریا روزنامه‌وان جمرد حمدوش کریه برز جمرد افدامات باش. گلک روشین تروری دوان روشین بوریده لعفرینا روجاوای کردستان رودانه صدام جه چیه کی وان کاران دکه. بله زنی افچان من حتی نای عفرین کتی روشه که تبلیغی نه آرامی العفرین تیره چی بوه گلک عالی هنه دخوازن اف آرامی العفرین چی نه به چه عالی هندره سوریه بن یعنی روجاوای کردستان بیان چه عالی در و بن آرمان وانگشی دیگینه هفدو که آرامی العفرین چی نه به خلق عفرین نچار به درکه به راستی یعنی تکسی باور نداره پشتی اف شرایطی چی بوده اف برکتنا خاکی جگوندی خواه بر و باجاری دی یه سوری تایبتی بر و حلبی و خلقی دا چوبو نگه خلقی بری خدا نهرما کردستان تکسی باور نداره خلق عفرینی کودر کتیه و گرنها کارن بیشن پرانی خلق عفرینی و گرینه راستنها کمتری 100,000 کس لدر و مایه لی تکسی باور نداره خلق عفرینی دیسا و گره وگر خلق عفرین جوان را بو براسی بویا آستان کو پروژه خال سر باجار عفرین و گل کرل و داره پیک بینن براسی یعنی اف مثلا اف تقین دو چی بونه اف حرو تقین چی بونه اف تقین ترورین چی عالی و بن تفی کو حتنات عالی نکریستوی خوان نبودی خو مکرناتی کی کریه اف حرو تقین دکابن دوی وارده کو مترسید دل خلق عفرین داد شی بکه خلق وگری باجر عفرین جار کدیش باجر درکه و نگره و هر هاجی خلق کل در و مایه نال هر ما شهبال و داره مانه کد بن کنترل یا پگیده او خلقی و نگره عفرین تشتا یه هری سرکه مترسید ناف دل خلقی ده به کو خلق عفرین جوار خوب جه بهله لگور تخمینات کی سود من ده جوان کارین کل عفرین تین کرن وان روشن تروری زاني وكمكو قالك عليها أنا يعني أف مثلا بيجن فجرة خلقها بونا كردال عفرين أمزانا رجاء كردال عفرين بيتري سدي نودو بينج بو يعني نودو بينج حتى نود حف خلقي وي كربون قالك علينا هادو خازن رجاء كردال وي داري كيم ببا أوبوزيسيون سوريا دو خازل وي داري رجاء كردال كيم ببا كو رجاء عرب مال وي داري بلنتبكا كاربا حرتش بن دستي وي دبا بن كنترول وي دبا ترکیه دخوازه دماکو ریل پیش وگره خلکی فناک خلک عفرین وگره رژیم سوریه و یا پکی اوجی دخوازن دماکو آسانگی و الپیش خلکی داخلین کو او خلک وگره لحظه نه یعنی تآری الخم مکرناتیه لبراسیجن افتشتی چی بویا یعنی جم مترسی نش خلکی رجی نه مترسی جم خلکی چی بویا خلک وگره نویره درکه هر گندان پشی دو افتاقین چی بون در دوره 2 ساعت 3 ساعت رگشتی هاته بون گرته یعنی وقت روشک آورته هات ورا هاندل باجار عفرینه پشتی 2 ساعت ریهاتن فکرن خلق کاری جگوندان در باس عفرینه ببه مترسی او کو بردوام یعنی زنجیره تقین تروری العفرين بردوام بن كو عفرين وكا باجاري امبيجن وكا بغداد بكا يان كابل بكا باجاري دي بكا كو ترول وي داريتي تشبو برزغريك مازن تدا تشبو يعني مترسيه سر عفرين اگر افتقين العفرين بردوام بن يعني مترسينا جديل سر خلق عفرين بخوجي شيدكا دما بوريدا تيمن باقش كرنا ماينان هاتبون دست نشان كرن
دست بکار کربون او تیم کاری وان گهاشت کوی داری چما کارین خود نبردوامن چما تنها کشیا تقینا ماینان بردوامه لگور شوپاندناته بله نه اوه تیم پاقشکرنا ماینا براسی گلک دور پرانی جهان پاقش کرنه هم بیشن جالی نفچه راجو بیان جالی بلبلی بیان جالی شرای نفچه دین عفرین به یه پرزگیری که وکو یعنی تو خریطه تو نقشه یک نینه ماین لکی داری هاتنه چاندن که تیم پاقشکرنی کاربن وان ماین هاتنه چاندن جناب ببن پرزگیری که یعنی ماین هر داری هاتنه چاندن مال خلکه دا ماین هنه بر داری مالان تقین هنه ناف زوین خلکه دا تقین هنه یعنی لهر داری که نایب بیرا معروف که تقین لوی داری هاتبن چاندن تقین لوی داری هنه براسی یعنی افجی زحمت پرزگیری که مثلا ماینان و در انجام ویجی وی حتی 10 سال و 20 سال دیجی بردوام بکه جبرتون نقشه لینینه ماین که داری هاتنه چاندن باشه او آلین کو باجار عفرین بری و دبن لگور چه جواتی خواستن لگور نریناته زنی حتی نا پرزگیری که یعنی نا تو آلیه که باجار عفرین بری و دبیتنه یعنی ترکیه پشتی دستی خودانی سر عفرین یعنی عفرین وانی هشتی یعنی عفرین جقدر خودی را هشتیه حتی نه یعنی تو ریوبری عفرین را چه نبود بیشن اف ریوبری باجار عفرین بری و دبه نه عفرین بس امکارن بیشن دبن کنترل هزین گروپین چکدار دانه بی کو ریوبری که به کاروبار خلکی بری و کاروبار خلکی بین سر هفته خدمت گزاری هم پیشکش بکه جو ترکیه تی خواستن جبر کو او دولت که هنجا تا شر ترور جنا برنا پاکیکی در باسی عفرین بو افشار تر چکر خو اجی حاجتك البيش تركيا بو ليش تركيا تي خصوصا وكو دولات دبي روشا عفرين آرام ببا جوان تي خصوصا تركيا في اركيتي رابش بركو دولاتك انها عفرين بكريب بن كنترول خا جوان تي خصوصا في اركي رابن و باجار عفرين آرام وكبري وگارينا گلک سپاس جمرت حمدوش روزنامه‌وان تلگل مبو گلک سپاس لسر بجدار بوناته پشتی باجار قامشلو چکدارین پیاده دست براکرنا ریبند و وینو آلین خواه لباجار حسکی جی کرنه هفدمی که رژیم اسد خالین خواهین کنترول لوان باجاران برفره و بهستر دکه چکدارین پیاده دست براکرنا خالن خوین کنترل و آل وینین شهیدن خو جادین باجار حسکی جی کرن مینا لباجار قامشلو جدره که تایبت جار کرا راگهاند گوریفبریا پیاده دست براکرنا خالن خوین کنترل لباجار حسکی کرنه گو همو خالن لسریا مشرف ناصره و ریاد نوارا پرا عزیزی و پرا غویران و ریاد تاخا خشمان گو حسکی و تلبراک به هفره گرید ده را کرن. همان جدری دیار کر گو همان چکداران دست براکرن وینین شهیدن خواه و وینین عبدالله اوجلان و آل و لوگوین خواه ینگول جادین باجار بلاف کری بون. چافدر دبینن گوراکرنا خالن کنترل ودگره رکفتنک اولهی و شارتی دناورا چکدارن پیده و رجوم اسد گونها باجارن قامشلو حسکی دناورا وانده دا بشکرین دواره کنترل ده و اگر ویکی هیا گوراکرنا وان خالان بداخوازک جرجیمه به. ده همان مجارده هندک جدران راگهاندن گورجیما اسد دلنیاز گوناوند خویا لشکریا نچاری وگرین هندک باجارین کردی و دیار کرن گوراکرنا خالن کنترل لباجارین قامشلو حسکی دست بکه و دیدمک نزیک ده و الباجارین عمود و سرکانی جی ورجی بجی کرن. بریا چند روزان چکدارین پیده آلوینین خوال باجار قامشلو جرا کربون. هفدمی ویکی جی رژیم اسد دست ببرفره کرن و بهز کرن خالن خو یین کنترل لباجار قامشلو کرن. هر دم پیده ادعا دکه گو اوروش آوای کردستان بره و دبه و دبیجه گو تو چالاکی بی رازی بون و ارکرن آوی نایل دارخستن لی رژیم اسد بردوام دکارن خوده بگو تو آستانگی جوان را وره چه کرن به تن پیده ایریشی انجمن اجتماعی کرد لسوریه دکه و چالاکی انوان قدقه دکه و کادر و سرکرده انوان دراوینه و بنچاو دکه. دبن ناونیشانا پاکراوان ما خطیرین آزادیین خوجهیا نمسای انجمن اجتماعی کرد لی سوریه ل اروپا روندا کردی ل ولاتین یکیتیا اروپا و آلیگرین پارتیین کردستانی و رخصترین سیویل بو بیرانینا کمکوژین هر دو باجارین آمودی و کوبانه بخواندی دکه لگوری بخواندنی
بیرانینا هر دو کۆمکوژیان ڕۆژە شەمیە 36/2018 دەمژمێر 5 ئێوارێ لە ناوەندا پارتیا دیموکراتا کوردستان سووریا لە ڕۆژکاس 41 وین 1920 وێ وەرە لە ساخکردن. ده لە عامودێ خەلکێن باژار بیرانینا پێنجانیا کۆمکوژیە عامودێ لەدار خستن. کۆتێدا گوتنێک bi navê malbatên şehîdan ji aliyê bavê şehîdekî komkujiyê ve hate pêşkêşkirin. Di bîranîna pêncan ya komkujiya Amûdê godoh li bajarê Amûdê hate bibîranîn Ebdilbaqî Seyda got bavê şehîd Sead Seyda ye biçûktirîn şehîdên komkujiya Amûdê gotinek pêşkêş kir tê de behsa horguliyên şeva reş dike. نتذكر من حصار للمدينة واقتحامها بالقوة. باش تê bîra me dorpêça bajar û derbasbûna wê bi darê zorê û berdana guleyan bi ser sivîlan û kuştina kesên aram wêrêgirtin ji bo dermankirina birîndaran û destdirêjî ser pizîşkan wêrêgirî bo veşartina şehîdan. Bavê Sead heroha dibêje got desalata xweferzkerî berdewam e dibin pêkirinin xwe de derheqê gelê Kurd û ji ber nebûna sizadanê ew berdewamin di van komkujiyan de. الأخطاء والسلبيات الأولى الأولية التي لم تتوقف عليها. Şaştiyên kevin yê ku hatine rûdan ku encam derên wê nehatine sizadan. Bu sedem ji berdewambûna van komkujiyan bi ser gelî Kurd e. فيها إلى الآن ولم يحاسب في ارتكابها كانت سببا في استمرار الجرائم التي جلبنا فيها المصائب على أنفسنا وشعبنا. Heroha dibêje siyasetên çewt ew e ya ku xwîna ciwanên me dirjîne di şerên negirê dayî bime û li beramberî wê bajarên ku bi xwîna bav û kalan hatine avakirin ji destê me diçin. سقوط شبابي واستمرار سقوط شبابنا شهداء هنا وهناك في حرب عبثية لا ناقة لنا فيها. Ciwanên me dibina qurbanî di şerekî bê serûber de ku tiştekî me têde nîne û hevdemê wê bajarên me yê bav û kalan ji destê me derkevin. هذه أجزاء من تراب الوطن الطاهر وطن الآباء والأجداد. Dêdawiya gotina xwe de bavê şehîd Sead banga xwe bi navê malbatên şehîdên Amûdê kir ji bo amedekirina komîteke serbixwe ji bo lîkolînê di komkujiya Amûdê û komkujiyên din de. من أجل ذلك كله نكرر دعوتنا نحن عوائل الشهداء. Em wekû malbatê şehîdan banka amadekirina komîtekî serbixwe ji bo lîkolînê di vê komkujiyê de dikin da heqê her kesekî bigehewî. في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم. Ev e 5 salin ev komkujî tê bîranîn li bajarê Amûdê û di her bîranînekê de malbatên şehîdan daxwaza sizadana kesên tawankirî di komkujiyê de dikin. Lê dengê wan nayê bihîstin û tanaha kujerên xelkên Amûdê azadin û berdewamin dibin pêkirin û komkujiyên xwe de. Hêzên Zêrevaniya Sinûriyê Tirkiye agir berdana zeviyên çandiniyê yên Rojavayê Kurdistanê yên Sinûrî li gel Tirkiya û ziyan gihandine demsala çandiniyê. Jêderekî xwecihî ji devera aliyan ya Rojavayê Kurdistanê ji arkira ragihand. Gocendirmeyên Tirkiye agir berdana zeviyên çandiniyê yên gundê Dêrûna Axêyê Sinûrî li gel Tirkiya. Wî jê derê taybet dazanîn ku di encama agirberdanê de ziyan gihiştiye demsala çandiniyê û paleyên ku di nava zeviyan de kar dikirin ji bo parastina jiyana xwe dest ji kar berdan. Werzê berhemênanê li devera Dêrikê ya Rojavayê Kurdistanê berevdawî veye û gelek astengî li pêş cotkar û xwediyên patozan derdikevin û zeviyên herî paqij û berfreh ji destê mexmûriyan de ye. Werzê çinîna genim û ce li devera Dêrikê ber û domahî diçe. Îsal her derasekî bi dexlêre kajî çê dikir. Ji ber bi tenê li devera Dêrikê mûsim hebû. Lê ji ber zeviyên cotyarê Kurd parçeyê piçûkin
هەموو کەبر و شکێرن دە ئەگەرە پرۆژەیە زنارە عەرەبی جوتیارێ کورد bi موسمê xwe şa nabe. Bîsta hebû 10 şov bû û 10 çandinî bû. Hemû ji mastandin cihê avîka dunimek didunum mane destê me de şahar em diçênin hev xişxişokin em rûtkine ser xwê derrasa bê em nikabînin dugumeya em bînine gund. Hemû gihane mexmûrî û em nika dey jî bikin niha jî destê wa de. Felahê qedîmin berî Frensawî vê dê çûwa em vî mekanî de ne. صالح حتى صالح بقول وكا هافار وجاء ونخاصم إيرو برانينا زنارة عربية قول سر ما هاتي دور بيشكرين وسرفوا كل حملة جي إيصال باران دسبيك نباري تالية باري تعدق لك المهات وبارشة مهنا أو جي يعني حمو بكي ونسر هذا نابن قاسي بارشة كي مالك كي مغموري قوش رقاي وديري هاتي سرعي مدى أكتر صالة بي عرضي دخون وهات الدنيا دورة ما حمي كفرن يعني زارو كيما جابل فيروجي أبروجي تراواناكي خودین دراساجی حیری دمینن بچنینا زویه جوتیار کرد را. ما بخودش خود مشکلات مزنش خود واده. يعني تنشني جريمة جناه وتبتشني جي خسارة يعني كاوك في نادي شيء بسينمانا. علي سلمى تكلف سلمى قال كي تكلف في دراستي كفي تراكتور هذا وحمال وهارو بيج بوسة شوالد في دراسة بسكنة يعني مصروف على شفيرك حق الشفير صدق بينجي حزة ورقية يعني إيصال تكاليف زيدي قانونية. ایسال هر دونمکی عرده به 1600 لیره سوری تیچنین و گلک جاران به های دونم نادر که با. حمید چیکو مچکن خطیمه مازن حمید آنها مغموریا بریدش مستاندنه اب چیکو مچکی هنه یه گندیانه ایسال انتاش کنینه اون تی چاوی و حمود شید بینی و سماد گرام بو و بلتوف گرام بی فلاحت گرام بی وماشي قدامنا وموسم يصار لينا ودي عفوتكم مشكيهن ما يصار دونم 1600 جنيه ودرنا 1500 جنيه درنا 1700 جنيه درنا 1600 جنيه ما يا قلت بشكل عام قسمك مشاكل فيها 1600 دوله شوالي مجانا هناك شيء دقين شاشا هناك شيء دقين هشتا جاي ما دقي دها روزها ورفلا حتى إيصال وطوبي إيصال وصمادة إيصال درماني و تاو دياخو درنا زنارة عربي ياكو دوی هيفيدا لسر جوتيار كرد هاتي سپاندن دمرما برچيكرين و كوجبركرين آويدا هي گوش كاخوا بهتر دشدينه و بهنا جوتيار كرد تنگ دكه و آينده و پاشروجا مغموريا خوش دكه قوت جوتیار کرد کم دکه استوک گنموجه لپیشا مال عرب مغموری زیده دکه کنگی مافیه لخودی خواه نها شانس مغموری دراسه و یه جوتیار کرد هی جنجره و دقوشا بندره ده پیگرو قپل میا جدیرکه احمد صوفی آرک شاندای ناودولتی ji bo Sûriye Stîvan Dîmistûra ragihand ku tirs heye asta proseyên leşkerî li başûrê Sûriyê bilintir bibe û bandorê li ser çareseriya siyasî li Sûriyê bike got jî emrê nadin ku başûrê Sûriyê bibe mîna goteya Rojhilat. Şandayê navdewletî ji bo Sûriye Stîvan Dîmistûra ragihand ku ew rê nadin ku başûrê Sûriyê bibe mîna goteya Rojhilat weke amajeyekê bi bilindbûna proseyên leşkerî li deverê. Di çarçoveya civîneke Encûmena Ewlehiya Navdewletî de li Cinêfê, şandeyê navdewletî ji bo Sûriye Stîvan Dîmistûra tekez kir ku ew rê nadin ku başûrê Sûriye bibe mîna goteya Rojhilat, serbarî ku bilindbûna asta proseyên leşkerî li başûrê Sûriyê wê nearamiyekê li deverê encam bide. Dîmistûra serbar kir ku zêdetir ji 50,000 kes ji ber 6 Rojhilatê Direyê koçberî deverên Sînorî bê Urdunê re bûne. Dîmistûra amaje bi wê yekê kir ku tirs heye ku bilindbûna asta proseyên leşkerî li başûrê Sûriyê bandorê li ser çareseriya siyasî li Sûriyê bike û daxwaz ji hemû aliyên bi vê pirsgirêkê peywendîdar kir ku hemîriyên heye bo rawestandina şer û dûrkirina sivîlan ji şûnmayên şer û pevçûnan bikaribînin. Derbarê Komîteya Destûra Sûriye Stîvan Dîmistûra got ku hikûmeta Sûriyê navên nûnerên xwe ji bo Komîteya Destûrê pêşkêş kirine û Rûsya û Îran di vê derbarê de alîkar bûn, serbarî ku em dibînin
pêşketinek derbarî çareseriya siyasî û komîteya destûrî de çêbûye. Hêzên rejîma Esed êrîşeke berfireh dê 19 vê mehê de dest pê kiriye û ev êrîş ya herî tund e li ser rojhilatê gundewarên Direyê jê destpêka rêkeftina kêmkirina asa şer ya giştî di sala bihûrî de û tanha zêdetir ji 5 kesên sivîl bûne qurbanî û 5 nexweşxane û navendên berevaniya sivîl ji kar hatine xistin û beramberî wê jî 120 çekdarên rejimê hatine kuştin û nêzîkî 20 zirîpoş û otomobîl û alavên leşkerî têkçûne. Herûha balafireke rejîmê ji aliyê çekdarên Direyê yên ser bi opozisyonê ve hatiye xwar û yeke din jî têkbirine. Şandeyê Rusyayê herdem li neteweniya-girtî Vasilî Nîbîzya ragihand ku hin aliyên navdewletî yên ji derve hin aliyên nêzîkî xwe li nava Sûriyê de hand didin ku êrişî başûrê Rojavayê Derayê bikin. Di çarçoveya civîna Encûmena Ewlehiya Navdewletî di derbarê rewşa Sûriyê de Şandeyê Rusyayê herdem li neteweniya-girtî Vasilî Nîbîzya ragihand ku hin lêstikvanên ji derve desthilatdariya xwe ji bo bi destxistina li hevhatinê bikar nayînin. û berûva jî wê yekê alîne din li nava Sûriyê hand didin ku êrişî başûrê Rojavayê Derayê bikin. Endamekî Encûmena Şûra Îranî metirsiya Îranê di derbarê nîzîkbûna rejîma Sûriya û Rûsya û piştgihkirina Îranê diyar kir. Behrûz Binyadî endamê Encûmena Şûra Îranî di civîneke encûmena de diyar kir ku îro em dibînin ku rejîma Sûriyê hevvaltiya xwe bi Putin re bihêz dike bê ku ti giringiyê bide şehîdên wan yên ku li Sûriyê ketine û 4 caran vê yekê jî red dike. Binyadî her wiha got nedûre ew werin firoştin ji aliyê Sûriyê û Rûsya ve û ew tenê bimînin di bin êrişên Netanyahu û Trump de. Welatê Fransa balyozê xwe yê li welatê Îranê wekû nûênerê taybet yê serokê Fransayê ji bo Sûriyê destnîşan kir. Ajansa France Press li ser zarê Benjamin Griveaux berdevkê hikûmeta Fransayê ragihand ku Emmanuel Macron serokê Fransa François Siniomê ku di dema niha de balyozê Fransa li Îranê wekû nûênerê xwe yê taybet ji bo Sûriyê destnîşan kir û di meha tebaxê de wê wekû nûênerê taybet yê serokê Fransayê ji bo Sûriyê dest bi kar bike. Ji aliyê xwe ve serokatiya Fransa daxuyaniyek di vê derbarê de bilav kir û got ku ev pêngav nayê wê wateyê ku Fransa dubare balyozxaneya xwe li Sûriyê vekiriye. Bêboneya roja cîhaniya qurbaniyên eşkenceyê tura Sûriya mafê mirovan raportek belav kir û tê de ronahî xiste li ser jimareya qurbaniyên sivîlîn ku li ser destê rejîma Esed hatine eşkencekirin û jiyana xwe ji dest dane. Ji dema ku şoreşa Sûriyê dest pêkiriye û rejîma Esed di encamdana binpêkiran û tawanên cengî de berdewam e. û civaka navdewletî li ser vê çendê bêdengî helbijartiye. Bêboneya roja cîhaniya qurbaniyên eşkenciyê tora Sûriya mafê mirovan raportek belav kir. û tê de ronahî xiste ser jimareya qurbaniyên sivîl yên ku li ser destê rejîma Sûriye hatine eşkencedan û jiyana xwe ji dest dane. Di raporta xwe de tora Sûriya mafê mirovan ragihand ku ji destpêka şoreşa Sûriyê ve di sala 2011 de rejîma Esed bi sedên hezar sivîl girtine û ew binçavkirine û taniha çarenivîsa wan nediyar e. Tora Sûriya mafê mirovan eşkere kir ku ji destpêka şoreşê ve 13,197 kesên sivîl di bin eşkenciyê de di zindanên rejîma Esedê hatine kuştin. Herwiha tora Sûriya mafê mirovan dazanîn ku ji wê jimareya ku di bin eşkenciyê de hatine kuştin 197 zarokin û 59 jinin. Dê dirêjahiya raporta xwe de tora Sûriya mafê mirovan dazanîn ku di nava welatên cîhanê de rejîma Sûriyeyek ji welatên ku di pileyên yekê de ye di encamdana proseyên eşkenciyê de lê dijî sivîlan.
لی گوری آمارین در راپورتا تورا سوریا مافی مروان ده هاتیه که رژیم سوریه جه صده نوتونه پروسه این اشکنجی انجام داده و یک جه صده گروپین دن اشکنجی لی دجی سیویلان انجام داده. هر سال در روزا 26 هیوا حزیرانه و کروژا جیهانی یا قربانیین که دبن اشکنجی ده جیانا خواج دست ددن هاتیه دست نشان کرن. پشتی که زاروکه کرد بری 3 سالان لولات یونان جمالباتا خواه وقتیا بو واندا ببو نها هاتیه دیتن و مالباتا که عربا سوری و خودی دکه. ده بانگوازی اکی ده که سر تورا جواکی ها فیسبوک هاتیه بلاف کرن خیرخوازه که کرد گود کچه که کرد که وکه وینه وی هاتیه بلاف کرن نیزی که 5 سالانه ده سال 2015 ده واندا ببو نها لیونان هاتیه دیتن و مالباتا که عرب خلکی لازقی و خودی دکه. هر وها ده بانگوازی خیرخوازی ده هاتیه که ناوی دایکا و زاروکا کرد یا که نها لآلمانیا دمینه منال علی دلووانه و خلکا باجار قامشلوه و بریا 3 سالان زاروکا خواه لیونان وندا کربو. ده بانگوازی ده بانگ لی خیرخوازان هاتیه کرن که اگر دایکا زاروکی یا بناوی منال علی دلووان ناز دکن پیوندی لگل بکن و مزگینیا دیتنا زاروکا وان پی راگهینن. بیرک ناوی منال علی دلووان اش خلقی قامشلویا 2015 اليوناني تخست او وري المانيا دوی وقتی ده کچکا خوا وندا کربو کچکا خوا وندا کربو او هاتنا المانيا و دستی خوش کچکا خوش اشتبو او کچکا هكي خفر السواحل يوناني ديتنا والجمالك اللازقيه الجمالك اللازقيه الألف سنوني اليونانيه او كشك الجموايا بيرك نادي جياوي منال علي دلوفان وكشك نهال يونانا الجمالك كيا او مالك لازقينا از دوبارتكم ديسا بيرك نادي منال علي دلوفان 2015 جونات خست ورنا المانيا كشك كخوا وندا كربون 2015 او كشك خفر السواحل يوناني ديتنا او كشك نهال يونانا الجمالك اللازقيه يعني ام هيفيتكن بيركاب نافي منال علي دلوفان اكاتا مبيبيني كشاتا اليونانا الجور قولو جمرهات خويا كرن والجور قول هاكي يقولوا ام السر بسيط دنا خويا كرن وساعتها خوش ام هيفيتكن وتبدا في خبري بنشرين جبوغو خاطري بيرك نافي منال علي دلوفان كاربي هاري كشاخوا بيني وساعتها خوش لکامپا فایده یا پناهبرین روجاوای کردستان کو بسر پارێزگەها دهۆکێ veye helmeteka paqişkirina kampê ji bo parastina penaberan ji nexweşiyan hate li darxistin. Helmet ji aliyê rêveberiya tenduristiya dihokê bi hevkarî li gel rêxistinên navdewletî û rêveberiya kampê û penaberan ve hate birêvebirin. ده li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê Diktor Abdulhekîm Beşar pertûka xwe ya binavê Mesarat Sewra Sûriya an goriyên şûreşa Sûrî imze kir. Aheng lê hotêla Kapîtol bi amadebûna hejmarek berfireh ji nûnerên partiyên siyasî û siyasetmedar û çalakvan û kesatiyên rewşenbîrî û civakî hate li darxistin. ده لی هولێرا پایتەختا هەرێما کوردستانê ahinga imzakirina pirtûka nûê ya binavê Mesarat Sewra Sûriya ya siyasetmedar û nivîskar Abdulhekîm Beşar endamê polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hat li darxistin. Di wê ahinga imzakirinê de hejmarek kesayetiyên siyasî û civakî û rewşenbîrî û kesayetiyên serbixwe bejdar bûn. بێگومان دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار خبرەیەکی جار گەورەی هەیە لە ئەزمەی سووری لە سەورەی سووری کە بەشداری کردی لە زۆربەی زۆری مؤتەمەرەکانی جنێف و ئەستانە و هەمووکانی دیکۆمنتاریەکی یەکجار گەورە لایوی کۆبەتەوە دیارە خەریکە یەکە لە چەند کتێبێکدا ئەو دیکۆمنتانە بڵاو دەکاتەوە کە دەتوانم بڵێم کورد زۆر ئیستفادە لێ دەبینی هەروەها ئۆپۆزیسیۆنی سووریاش و گەلی سووریاش ئیستفادەی زۆر لێ دەبینم بەوەی کە دەزانن چ ڕوو دەدا لە ناو سەورەدا
بۆیە من پیرۆزبایەکی گەرم لە کاک دکتۆر دەکەم بێگومان کارێکی یەکجار گەورەیە لە تەک ئەو کارە سیاسێکا و دێکە ئێمە وەک سیاسەتمەدارێک و وەک نویسکارێک ئەس پیرۆزباهیا دکتۆر عەبدولحەکیم بەشار دکەم کتێبا وینو و ئەس هێوی دکەم هەر سیاسەتمەدارێکی مەی کوردی بەرهەمێ خوا دەڤکی بکن بەرهەمێک نویسکی و بکن کتێب داکو نفشێن و چه لزانکول جامعاتا لحر عردكي أو نفشنو فايدة ج خبرات وأزمون وتجربة ما وخباتي جبو دوزا كردي بك هر بوی بونه کسین بشدار بحثا گرنگیا پرتوکن وی آوائی کرن کود بیجن و کو بلگه جبو دیرو که دمینه ام سپاسیا دکتور دکن براستی چشتکی گل کی باشه جارا یکیه بلکی گلکا تشتی ما کرنا دوکیمنت و دانین و خاصتن تشتيت شورشه ده بوي وخلقي ما ورولا كردات شورشه ده وشبويه وشنبويه براستي اباغو دكتور كتاباويا دو در دكوي تشتكي قلكي باشا اما بيروز بهيا دكتور عبد الحكيم بشار دكن سر افكاري مني جرنج اكيد قلكي بير ماندي بويه قلكي بير وسطيايا تا اب بينش برتوك چاپ کردن و آش شش بريدية قال كي كاركي جيش نازية ملتي كرد وهر ملتي سوري جي استفادة لبيد دمك جيرين ده هم وقت بيجن همو تاريخ كري يعني نفسان تشتكاك حكيم إيرو داني تاريخك باش نفسان أم حاجتي ملتي بان تاريخك براستي وجواني خوشك بنفسن لأنه تاريخ ما كردا حمون ذاكريش حزاري سالادة وقت مرو تاريخ أبو وثقني ببي وثيقة تشتكي قل لك باشو كل كي جرينجة پرتوک مسارات الثورة السورية انگورين شورشا سورية برهم پنجاني دكتور عبدالحكيم بشاره و نهاجي دكتور عبدالحكيم بشار آماده کاریان جبو پرتوکا ششان دکه کو اوجی بحثا شورشا سورية ده سالا 2017 ده دکه نوشین ما بداوی هاتن امی سرنوشان لبیرا و بینیم هر یک جه ابراهیم بر و فصلا یوسف و کونونرین انجمن انشتیمانیا کرد لی سوریه ده دسته دانوستاندکارا سوری ده و امینداری اگشتی یا دسته دانوستاندکار ده هاتن دست نشان کرن. اجمارا قربانی انتقین دهین لعفرین بهتر بوه. جنک جی ده انجام تقین بومبه یکی ده جیانا خواج دست ده. هیئت راکرن آره بندو نو سلوگان خواج باجار قامجلو حسکی بردوامه. رژیم جی خواله هر دو باجاران بهستر دکه. باوی شهیدکی کمکوژیا عامودی داخوازا سزادانا کوژران دکه. هر شاد و بختور بن.